shekna prej grupetlokut të muslimanëve edhe është mos njohja e dinit Allahut subhanahu wa taala të shumicës e muslimanëve. Për meseleve që kanë në mbleqet, po edhe të thonë të arabët është mesela e zakatit, edhe pak njerëz i din me tafsil zakatin ashtu sikur se ka bëu uzën Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka imkaniet me bë sot mall i për zakati, edhe si i për zakati. Sot mall. Me bën çka? Zakat sot mall. Në për shembull nari, naukan, në ziraa në këtë tafsil me bë. يعني مخلو في الزكاة يعني مطارة يسأل مزروعات هذا تجارة التجارة ما سبارت قارض آية تشكر جديد شم بن آمر زوتي جل شأنه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كل زكاة كبا آمر زوتي جل شأنه القرآن كا دك اسمه يكسم أش فرض يكسم أشت سنة نافلة كسم كي أش فرض أش دك اسمه يكسم كبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان كبا تفصيل أكبرش جيثة سيدي مسلما أش زين أش بابرش برتاء مناب زكاة نبا التزام كنت بيان أكد تفصيل كي أكبا بيان پیغمبر صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. روح حبيبي جيب كرسي إذا كان لأنك أنت بغير شيء أصير أنا راح أضيع. روح جيب كرسي. كيفك؟ كنت بيان شي أكابا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أكابا جيثة شيء زين نبا تطبيق مس مدال بيكتي تطبيق نأيج سيكون شي كاتي نيكشن قسم كيتر عشت مطلق قضاء أمر لكن نكا قضاء تفصيل بيان قالان سيكورتي أدوت وقتي يفز زماني كل قسمي أدوت نكا تفصيل طابي بيان ما سبارت نكمر وقت مثلا يكفرنا من قسم طار كل قسم دوت كل قسمي ادويتي كل تشف نيزين ني انسان كي كارا ني مسيدة بنطارة nuk duhet është me qitë për zekatit par, duhet me nap shka të njëman zemratije, por me pështue për këtë musibe që ka rënë të. مثلا ka thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fukku al-ani واكسر العاري وعود المريض. فك العاني أسيري ومروش كيف يعني أسيري ني مسلمان كان مار دشمن أسير ربط مونت نيزين me tështu për esrit më parë
edhe munet, ka para shumë. Ka parë nuk janë për kismit parë, janë për kismit ditë, pëse, pejgamberi sa ka thonë, fukkur l'ani, yani pështonin këtë asirin për esrit. Waksur l'ari, العاري تلقاتيش وهنا مثلا وجيك شفيتية مثلا انك دوهت ما بريتش مچيس ما باهن صاب في زكاة تيا بليه يتيشا وني باهم في فتوفتي في زيارمي في شكيت يعني كان واجبة نكهين القسم الأول وارث وإنما استتيت وقتي على زماني فكوا العاني وأكسوا العاري وعودوا المريض أما كسي بار كتو كان كريت كتو بلتفو كريت باين تفصيل شم هذا كان خلاف من ديسا مسيلة disa mesele për tyne që kanë ba ittifak ulemat, ai që ka pare altun jese gümüş duhet me qitë zekatin me dy sharte. Dy sharte duhet me kenë kur qëtë madhë që është altun jese gümüş. Sharti par duhet me kenë nisab. Çka do me thonë nisab? Yani një rakam që ka kallzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mesela për gümüşin مكان يزت مثقالة بألطون الدمثان ألطون تقريبا كل زمن باين ذات ليرة إنجليزية ألطون كورتيت في جميشت في فضة كافان 200 درهمة لكن كتاب دي مسألة كاتفاق نرميت علماء لكن أنا خامتش يمشي قيمتي كارا كشكوه شكا قيمت فرشكو سبب دوهد ميبا سمثان تحويل يميشن ألطن مندرو مثل بو تو كان كنا صد لكينا بارة جمش را لسا يعني دولتها كان باز داري ذكور تشمولي أكاشكا نشوف شكا دوت ميضوه ميبا قيمت ما الفول كلاش حرفي بارس حرفي ديت ما ايت ديت اكريت بوتيكت قيمت شكافان نيزت مثقالة فما غتيرت كوشة انجليزي يعني دوت مكان نصندوق اما اسمه باكيت نفيت كورت هي نفيت عديد اكا وبا فرق كورته من ابزجات اتا چتاليرا سا انچين دو اجوس Kë është zekati I halpunit edhe gjymeshit, si kur që ka vdu me shparë.
një zeqat tjetër për hajvanate, për deve, a thoni ju deve, për lop, ashtu lop, për vend, si me thonë? vend, vend, këtë ka marru e tënë. Këta ka një tërtib tjetër. Kur ka një insan për dhenëma 40 krye ka zeqat, ma pak nuk ka zeqat. Në vjetë njëherë. Për devest edhe lopëve 5 krye. Në vjetë njëherë. Qëtër hajvanate nuk ka zeqat. Sikur pullet, me thënë, sikur që dhe theme, nuk ka zeqat. Për pëm, ka zeqat në, si me thënë, në hurma, temër, për hurma, për rush, për التمر والزبيب والقمح والشعير. قمح في مثلا قرون، هذا قلب، قرون هذا قلب. تسانة كان مقياس معيار تيتر، هذا كان تفصيل. تسانة نشوف شيء janë një tokë, nuk dën hësmet, nuk dën uj, lakin uj qërë që Zotit Gjeleshanu, a ka një hisab, a kur tjetë një tokë që ujin e gjenë, e ngreja, si me thanë, e tokë, këtë tafsir thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tjetë që toka Zoti Gjeleshanu më këdreti i nëp në pije ka në ëshër yani mbejt një kur tjetë me hësmeti i Zotit tokës gjysën e vetës. ساش مقداري عشت حرابشة في كل شفاظ الحديث 5 أوسق لمثلا بس ديرة يعني بيبان حمل سي مثلا من غاركو بس غاركو أفونا دو كيس يمكن في كيس دفاس دفاس كيش فاس فاس نتونا فاس دو ستاشا يكمي كل عش نيوسك كورتيان ويتتينا بس فيسكا أثيرا بعد زكاة فرض قربان ما فرق نكافر. كيو أشت حديث أشجار من وكي نيني أتيه جنشي أتياش مذهب حنفية. المذهب حنفية فد شكتيش التوكا باهت يعني ساتيت كي مقداري أكابرش متيل زكاتي كان نكشت سيكول شكافان پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاش خيال اجتهاد چونكي كافان پیغمبر صلى الله عليه وسلم
كل ما سقته السماء ففيه العشر أكامار كد كلية تفصيل حديث كازو مسبارت جمهور علماء أكلان كد كلية أكان مار سيكور شافان في صلى الله عليه وسلم تفصيل تش كنت زمان هذا فرفارة كاباس دي ساسانة سي كان كلمة سي كوري مثلا مورلت دراغة دارة تشكاشم سانة كا كلمة لكن كازة شات سي كوري كازو مكتوب ما تفصيل لكن كازة شات سي تشدوت مبان تباقك سوا كتفصيل شيء كالزوم أكا من زكاة مقيدة كا زكاة زكاة مطلقة يقول كفات بيغمير صلى الله عليه وسلم وآتوا زكاته يوم حصاده نقاطان سامناقل لكن كل إذوتي توكش شي إكبوت كتاسانة دوهت أكسوا ليناب بيتنا فقراوة لكن سا نقاطان ذوتي جل كانوا لكن قاعدة فت ذوتي جل شانه وأحضرت الأنفس الشح أحضرت الأنفس الشح فت ذوتي جل شانه إنساني طبيعتي عشت نقدي مثلا شب بخيل شب مثلا كوبرات كوبرات طماطشار شيش طماطشار يعني نكاكا دور نيات أكا دور شكور اشتفت ذوتي طبيعة إنساني أحضرت الأنفس الشح هي أدوت ميدان إنساني ويدن تشتو أدوت نبات تربية شفت ذوت جل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أفلح من زكاها يعني كضمير أي شيء أبن نفس تزكية طهارة يعني بطماعت تيش مبا نفس التزكية والقائمال النقاطان ذوتي شكات كيمنات في سات بين زمرة يوتا مير يعني سات ما تيبر اش ما مير كشو بين هاتني حديث اش حديثيات لكن باش قلتهم سيكون باش صارت وقتي فايت فكاني انسان قاباس نيتوك ابن هسمت نيشيتر تويت نقول أدين ميزان في سيرس ميزان إفت صحابي صحابي سيمغان رهن شقا نيفا كتبوي فلانت نيسان چشكا باما كي الدنيا وش نهير أكالدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم كويسان تياشتويت كورامين كدلان شديتك كان تويت رانكشتو
këthëm kështu, eci me të, eci, kur e pavi që ka ardhë një tokë, Zoti tokës ashtu o bahës me, bjen shinja të, bjen shinja. Atëhera mërdhesh që këzanin që e ka dhije, e ka ba emër venin, me shku me i qitë ujnë në qëtë tokë. A shkëqen, a shëtë Zotin i tokës, pa punen. I në të salam, që ditë ataj, që a shëtë që ashtë garib, nuk është për asaj tokës. I thëtë, unë për të shafin nuk e për këti të i kësaj tokë. Kua ditës emnin tëmë. I kalëzën që unë kam një emnin tëmë në rëmë. Por qëka të e ke qitu këtë mëgjizet për Zotit që në shanë hu, qitu ashtë janë maksadi jemë. Thëtë, unë kam që këtë tokë. E baj hësmet. Kur e qëtë bereqetin, unë e mleri. Që këtë që e kam mleri, e baj 3 pisme. Një këshën e krajnë tokë, janë e mjellë, a thonë mjellë. Këshën qëtër, dytin, e haj vetan edhe ropë të mije. Këshën një tretit, e në pukarova dhe mësakinëve. I fatë këtë, për që këtë sëbat, Zoti Gjellëshanu, të ka ba të skirë tyre rrë. Me që këtë tarikat mundët insani me ba tezkjet, nefësin e tije, me që ata madhe që nuk ka tafsil që kur që kalzu më shfartë. Kujta që ka met një këshëm qeter që ka emnin amwalit zeka, amwalit tijara, këtu ka khilaf shumë nërmet ulemat. Hakun duhet me kalzua me tafsil. Medhebet, katër medhebet thojnë një insan që ka mal tijaret, shka tjetë taj mal, duhet me ba hasab në fund si me thanë sena? Vitit. Ha? Vitit. Vitit? Po. Ose të cenës. Sena. E të në përdo të cenës. Kam marru që thonë në Shqipëni. Yani, ha? Vjet, ha, thujse, palës, motit. Në fund vjetës duhet një ma hesab. Pa thona, një insan ka heker. Një insan ka tesha. Tajira të janë. Një insan ka automobila. Krejt, jo e dini të tërgjarë që janë shumit atëna, duhet më bëhë hesab. Në fund vjetës, këta sa kanë bleje. Kanë bleje. Atëherën, duhet më nabë, se kur që ka thome, në 102 e gjysë. Kështu 4 mezhebet thojnë. Ka i medheb qeter disa lama hadith, për ty në ashtë ابن حزم الأندلسي أموال التجارة نقاذجات. شنو لها نقاذجات؟ متكد تفصيل شيء كالزومة، لكن قاذجات مشيت بنفس الشخصي ماضي شيكا دقاي يسا وكاهوه pa thona një tajir ka tesha në tesha fukarave nuk ka bën hesab në fund vjetës sa ka marrë këtu sa kimet ka ja në pëty një tesha fukarave një qetër ka se në tjera kja
الزكاة لابد من شيء لكن بعد تلفت حساب مبانسي كل جوات كثر مبيبة ونكون كم بعض دراسات كنت مسيلة كم شيشو كتا شوار دليل كان شوار دليل كان مموش مانيا شيء مذهبي ديد اشت اصح سا مذهبي بار كيان كثر مذهبي سنتا por 2 sene, 2 sebebe. Sebebi parë nuk ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hiç një sen sahih, nuk ka ardhë hiç një sen sahih pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që gjithësiri zënjim që ka tijaret duhet në fund të vjetës me banë sa. Nuk ka ardhë janë kështu. Por snapshit ka ardhë një sen. A mirë kështu por snapshit. Në vakt Hazreti Ömerit radiallahu ta'ala anhu kanë ardhë disa tajira في شامت المدينة كان برو مبيدي كوال تو كان شيئا إنسان مير يسكور كيدنا ننكو الزمن كافر شم أتكن آرت هزلت ميري كنفان مير زكاة نكتين كالا فيه në që bajmë bjohën, që bajmë qatë, muna me pështu vedin për në qatë, me dujtë, më sjellë, sikur që ka zonë për një alim në zaman mushmë, ka pas pare, ka pas zeqatë, për para që bëtërisët vjeta, e kana parët grustie. Kështu nuk e që vjeta. A të manë qështu? Nuk e që vjeta. Nuk ka zëqat. Kur ka përcen vjeta, a kanë madhin ke gruz është i njëp. Ka është i thojnë vile shërije. Ka nuk e vjajt. Kështu bajnë disa insan në këtë zamanë dhe ma qepër. لكن تتاجيرة كان في شامل مكال كان حضرت ميري كان فان ميرا زكاتي نكسين كوالا كافان نكافان في غمية صلى الله عليه وسلم مر زكات پر كوات أطاق هو ميرا حضرت ميري ساتيا ميرا حضرت ميري ساتيا كورا شاف كشتو حضرت علي كان مجلس إكافان حضرت ميرت ميرة زكاة بيتينة يا زكاة فرض زكاة نافلة تطوع أكمار بيتينة يوبان الأمر راحت تو كان دو مسئلة مسئلة بار كتجارة مصشم كافان حضرت ميري Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka bën këtë sunnet. Mesela dytë, sadaka nafile është një derë e gjanë, mundët insani me ba mirë, tu kanë që nuk ka farz yani. Qështu tash ke mesele që e ka emnin amwalet tijara, ka dy mezhebe, umur është mezhebe arba, دوت ميبان يعني حساب من بكيسر يا بيشاتي مالكي تكانا بزوتي نبزكاتي كي كسبب بار كي مقاموش مانا موه كي مذهبي ديد أشماء أصح مذهبي بار سبب ديد دو كا يعني معمار مذهب نيبار
ka shumë një teklif, yani zor një sen të agjirat që kanë ملايين مملينة شيفون عربشة دوت مباح حساب كنت سن اكا بليه نشوت ميت كان كيميتي تشيكاتش ليت نديت كابلي سنة شيرك كان كيميتي تشيكاتش دوت مباح حساب جهزين بيت شرياتي فيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كاش إنسان شم زور ذات جل شأنه فكاباني قاعدة نكاشتي الشريعة بيه سنة كي الشم زور ميبان كابان تيسير فلتكت سبب پیغمبر صلى الله عليه وسلم وركاشو معاذ ابن جبل أبو موسى الأشعري كاشون يمن هشيمة قضاة قال اذهبا وتطاوعا ويسرا ولا تعسرا يسرا ولا تعسرا توجد سبب كمذهب ديت هنا كم ما فوت مذهب طار كويتاي كيف مسألة يعني بتريس الجواب لسؤال كله خطي ميرك بري إبيلت يعني بري دورة قياسا أو كان نص يا نص البقر والإبل نص شيخنا نكو فرمانت مذنت جرى الضيات فأطول كان كتر غير ضيات مذنت ني أصابة كان طيب شيخنا بشامل أكيد بليني توك هذا نتوكن نتوك كمعدن معدن mund me kon altan, mund me kon gjymush, mund me kon edhe madën tjetër. A ka për këtë zeqat? Qofshe ka gjerë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاد الخبز أكا نيكاد كاهوتن انت تو ايتس ليس مثلا تشب ما كامني كالج أميت نيجال تو كان شي زوتي كالج اسمي كاش كاهوت انت فتكتو جالش كان بادية أما ما كان شي كاشو كالن كامل جالن دوت من أبدية الأعجماء جبار والبئر جوار البئر أطوليو بوس كو إزوتي توكسي بفوتي بمسيتني أوي أبين ني دو بكتونة بنتورة أطوليو بنتورة fillojnë me qilë fusit, shkojnë 1 metër, 2 metra, kur më rrinë atje në fund, yani toka për nalqit, për mita, bekën. Kështu nuk ka dije. Se nuk ka shbon sabab aj mubashir për me dekta kë amini, asat sa amina. البئر جبار أشتوثت أفت والمعدن جبار شيء توك مراكي كان يمل أظن مل يموش ما حسابات ما علم تكا بناكي ألفن يسكا جمش يسكا يسان تيتر
e kanë qilë një yani grup madhe, ka banki shumë ekonomiyet, krejt kanë dekin ta. Në kanunet të Europës, e i zotnia që i ka shti kësa më pënuve, duhet me nab djetë, në shërjet tonë s'ka. E që da më pënu në këtë punë, duhet me shtin mend që i banaki i bahet një sen, ben më pënu, punën nuk da më pënu, nuk punën më përdojmë janë. 4 سنة شهدت وفي الركاز الخمس. بنوكي إنسان تشيل سيقول جرغان من يفوس سياسة نيسان إدل ني سيمثان جرة سيمثان هتوب جرة شب كيش شب شب صح أما شب كا ألفونة موشمت كل ألفون كتفصيل حديث كيف وفي الركاز الخمس ركاز شنو مثلا شيار الهرب شكرت دفين الجاهلية كل شكا ألطنتا نشوف شي أكاشتين توك por para islamiyetit kamenat devletit pes një نشوف شي عشت دفين الجاهلية يعني por para islamiyetit أما نشوف شي عشت مس إسلامت أكا حلال كريت نكا دولتي حق انت كل أشتريكات لكن كورتوشيل دل ألطن ما سمثان ما تراب نظير ألطن نظير زوتي يعني كايرتيس هيك وين كاب معرفة يعني أشكرين بنمي كتو أشهاكو يتيه دولة نكاحك من وكيك يا كابان شم وكين كد زمن دمشيل ني بوس ومتيت اوين برتوك دل مازوتي اش وجوميت تيان دنيا اكلان شرياتني زوت جل شانه اكن مال قانوني تشفاره صون que mazot si ka dalë tokët këti zotit tokës, dëvleti e vendoren e ja mërë më prodhoni. Nuk është gjaiz kja. Kjo është haki këti insanit. Shka të dalin e të dalin. Ka kimet. Lakin kur tjetë rikaz, yani dafin il-jahilije, labud ka menat pas një. ني قابلة بالدولة كيفر يا لقاء كيشتواش مسألة التوكس جزاك الله وبترش كويت هيك مسألة إن شاء الله تعالى قد يكونش من غير دفاع بروزكاية الشيخنا نفهمه كده نسأل نيري يكافان برج طارة إذا ماتوا طارة بود نصابي Pato para nuk bëhet nisabi. A ka vajib, me thënë, zekatin kjo është një shek I salit. Ana tjetër salit, nëse ki marë pare borgjë. Edhe ku ti heki shpiparve tuja atë borgjën që të shmekësi, del bëhet më pak se nisabi. A ki vajib, a se ki vajib? Ka mësele dytë bëhet më pak nisabi që? I ki, për shembull, nisabi 600 dinar që da nisë. Ama 100 dinar I ki borgjë me adhon dikujt. Edhe këvu një jetë që me akësit. Atër bon 500 dinar. Në paksohet nisabi. على كل حال قضيت كمارة وشت هنا كمار باش بيني إنسان فطونا نيمي ليرة تكوشة كاش نصاب إذا ما تفر
e kam marrë këtë varsh për tejes. Ti ke 100, ti ke 100 lira. Me që 700 lira që i ke ti nuk ke varsh me napë zekat, se nuk ka nisab. Lakin ti më ke napë mu 1000. 1100 u ba nisab ma tepër. A ke bërsh të shti me napë zekatin duke që në dorë nuk ke vësh 100, lakin shoqit të ke napë 1000. Këtu ka të është një tapsin. Në qofë që ti ke uzdaj me marë këtë bërsh për mejet, këtë bërsh e ka emnin në këtë bëtëfëkë bejën haj, yani gjallë, ka dek. Amma kur e ke ba të gjrydhe me mua që une ka ardhë vakti me të napë barshin që të kam napë, ma ke lyp 1 herë, 2 herë, 3 herë, gjithë herë kam thonë nuk kam, deri që te ke baj jes, yani e ke kut e nam, e thonë kë 1000 lera kanë shkuar. Pse? Kë është të matjarë, nuk da me të napë, kur tjetë që shtut, si nuk a keve me napë dhe qatë. Amma kur të ke uzdajen që unë kemi marrë për mejet, kemi napë zekatin. E kam marrë vesh për cejt. A ke që të rësën që ke kol, nuk kam napë gjavapin ala. Mirë, suali shqipë dytë është me fhum. A, me fhum, po. Po, që ka në veç? është periush në mundë, kur t'i vjen djeli edhe hia në vend. Mesela jashtë edhe qapi që nëse njeri është me të ka në hadith për Amerit për Allah më ka ndalu në ullë në vend që gjysma është dili, gjysma është dhill, hije. Edhe tash shpesher për më vaki i jetu nejtë nërdru, në pëmë. Edhe pëma nuk e ban këtë dhill, këtë hije, po pak e ban edhe pak se ban. A është edhe kjo vend në qëtë hadith ose jo? Ashtë. Sa të mundet insani, sa të mundet duhet me pështu vedin mas të më ba mukhalafet me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur qëtë një insan në pëmet që kur që tha, ja ka me uquë me mlu vedin me hije, jasa me në ndirë, ka fark sa më kur tjetë yani verë, kur tjetë si me thanë dimër. Ka fark. Unë kam ba një mërahavet shumë herë në gjami, vjen diri në rësht par edhe rësht dytë. Këtë smudhët insani me pështu edhin gjysa ndel, gjysa ndel. Lakin këtë mundet me pështu edhin duhet mas me ba gjysa jasa pak hiç për ti ndile për gjitha ja. Hiç me është am, lakin fi hudud ittaqullaha mastata'tum. Tash ma bajme... Edhe një sual është për tijaret, në tijara a ka të hdid, rëbhi as ka. Nëse një njëre merë një mal me 1 dinar, a bën me shit 10 dinar ose 100 dinar? حقيقة الشريعة مكا يعني تحديد في تيم دير الشيء تمام لكن نكاش جائز مفروض ديسافيال ممشترو اتشي دم بليه اما كورتفت شيء وندو يشن قابلي غيت شكا غايلة لكن كورتا شفت ني انسان شيفون كتو رابش على البركة اذا تيشن كورتا شفت ني انسان اشت يشيلن اثونيو يشيلن
Yani merr vesh në tijaret, në kam që mi thanë 100, i thët 50. Kështu është gadër, nuk ka gjaj. Mashtrim, po. Mashtrim është. Kur që len këtë udhë, fetimi nuk ka hudud.